Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and CORA WAHIMAN, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Boy Tagarda, Mr. and Mrs. Francis Aguilar, Mr. and Mrs. Belshan Chipada, Mr. and Mrs. Efraim Acenas, Mr. and Mrs. Guillermo Maglinte, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Solomon GUIBENCAN, Beth Acenas, Mr. and Mrs. Jerry Humuk, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Bareng, Mr. and Mrs. Basilio, Gusa SDA Church, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Donasco family. You are still watching Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatod sa inyong mga greetings. Ako din mga pagpasalamat sa atong angel diri sa Panimbaya sa Kabuntagon for our new center table. Thank you kaayo Ate Dadak and Sir Bong Camarillo. And sa ato pong set diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, Toto Enerio or Master Guide Baltazar Enerio, thank you so much. Jana, thank you also kay grabe, kabalo jud ko nga tabang kag bilar ni. Thank you kaayo Jan. Mahilig mo gini si Jan nagbilar. Salamatan po nato ang atong nagpadala sa atong flower. Nindot kayo. Ay, yes! Thank you. Mr. Nice. and Mrs. Ed and CORA WAHIMAN, thank you. And for Thank you, Edson, thank you kayo Edson. Salamat. For Ganahin mo na taking yung care of habit. these flowers. Nice kayo ito. Oh, work kada Sabado na gito flowers din. Yes. Okay, sa atong mga greetings, ikaw una Wing. Okay, nag-text diri si Edel diha sa Ipunan. Happy Sabat diha. Og sa ako ang mga ako pasalamatan ang atong mga sponsor sa atong camping labi na diha sa ato diha sa bara kanang display diha og prutas diha sa Kogo nag ato mini Pastor Lagunday. Daghan salamat ma'am sa imong support. Gipakapinan ginyag daghan dito Char. Wow. Congratulations. Daghan salamat ma'am. Nalimot ko sa pangalan i-text na ako Pastor Lagunday next Sabat. Congratulations Wing kay ang inyong mga nawong kinahanglan gyud hatagan. Mayo mo kayo gini, malumo kayo ni basta Compliment mo. na O ang atong mga gikan sa camping, daghang salamat sa inyong support sa ato ang youth department sa North Central Mindanao. So, pila ka po Conference. katong mga attendees dito? Wait. Almost 1.5 kapin. Nare caller? Okay, we have a caller on the line. Hello, good morning. So ito ang pangutana gani, asa nga river? Asa nga river Naghugas naghumol. si Captain. nawala ang leprosy Nahumol ni siya. Captain Naaman. Neyman. Hello, good morning. Yes, good morning. Yay! Very Good loud morning, and dasig clear. kayo, Brad. Energetic kayo atong caller. Taga-asa nga atong caller? Mayabas pero taga Camiguin ako ma'am. Bayabas pero taga Kamigin. Kamigin. Okay. Nasa sa Dagat Bayabas. Bayabas bes Kamigin. Unsay mong answer, sir? Jordan River, ma'am sir. Jordan River. Okay, Sa ato insay ba? ngalan sa atong caller? Tama gyud. Martin Sakal, ma'am. Martin Sir Saka. Mart, basig na kay gusto panimbayaon Sir Mart. By the way, your answer is correct. Congratulations. Basig na kay gusto i-greet. Panimbayan ako sa Imbatuhon Church sa Camiguin Island. Okay? Wani ni Remy. Sa Sir Martin. Asa na pili niyo sa Kamigin Sir Mart? Sa Sagay Camiguin, sir. Sa Sagay. Okay. Regards, Miss Tagasagay. Ako tagagin si Liban man ko. Salamat kayo, sir, sa Ako pagtawag. pa rin today. Thank you for calling, Sir Mart. Congratulations. Leia will talk to you about how to claim your prize. Okay, thank you so much. Among mga pagpanimbaya sa tanang nananaw karon og ilabi na sa atong mga regular sponsors nga nagtan-aw sa panimbaya sa Kabuntagon. Sponsor not only on monetary matter but also sa ilang mga idea nga ilang Yes. gihatag sa ato nga Of mo course. improve ta diri sa panimbaya sa Kabuntagon. Kami diri 1 year na mi pero we keep on improving and Yes. nagpadayon gyapon mi sa pagdawat sa inyong mga idea nga isa Always. Exactly. Okay. O ako gipasalamatan ang atong pinakakusog nga boss and Ma'am Jessica Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Salamat kayo sa inyong sponsor sa mo sa among gipangsuot karon. Ako po na yung lola, nasa Salay, Misamis Oriental. Nanay, maayong buntag, kaban yung tate, yung kulalan, sa ilang mga asawa, akong mga igagaw, maayong buntag ka ninyo. And Mr. and Mrs. Balaba, Kenneth and Marifi Balaba, congratulations sa inyong new business. Hinaot, ato na i-pray nga, hinaot nga mga science na. Mudaghan tayo yung trucks. And amo kong kaparitihan din na sa Kaumanan, Palamini, Varias, Tolentino, Ilarina family. Good morning and happy Ug Sabbath. natay bisita Yes. karon da.
Mga Oh. gagmayng kabataan. Actually, Mm. kuani sila, si awing mo istorya ani, Yes. pero gihatagan ni sila og regalo sa usa nato ka mga sponsors dito sa Yes. Panimbaya sa Kabuntagon. Okay. Og nakita na ko sila ganina, silaw kay sila tanawon. Magwapa gyud mga gwapo. Gwapo. Okay, mga kapaglaw, amo karon nga pakantahon ang atong mga chikiting. Gikan kini sa White Kulaman Church, part of Cotabato and boundary of Bukidnon. So naa sila karon mga kapaglawom. Pero Okay. later, Wing, Later? mukanta na sila. Okay. Okay. Sige, okay. Napatay Ako sa, mga kay greetings. sige. Murag, ganina Ikaw ragid sa- ko ninyo Digid ko ninyo patingugon pa. Go, Okay. go. Sa April 18 di ay nanawagan to si Doc Pakinggan sa nga katong mga alumni sa Iligan City SDA Elementary School, apil ko. Mag-meeting daw ta sa April 18 dito sa Iligan katong tanang alumni kay naatay pagaymuon nga usa ka reunion. So again, April 18 tanang alumni sa Iligan SDA Elementary School. The Ay, caller. caller on the Wow. line. Okay. Greetings. Hello, good morning. Hello. Hello? Hello, good morning. Wala pa. Mag-greet unta siya. Yes, good Mag-greet morning. unta siya. Anyway, mga kaigalan, kagahapon akong na-meet ang ako giganahan kay Kuya Wing kay retired na siya nga employee sa Hall of Justice. Gwapa gyapon kay siya. Ma'am Neni Ogzod. Thank you kayo sa wisdom nga imong gi-share. Naki-sit in rami sa table sa ka restaurant, and then na-amaze kay ko kay gwapa kay siya at the age of mark 60 something. Oh. Gwapa Mukaon gito og gulay da. Mukaon to Gwapa gulay. kay siya from head to toe, marag perfect. Ingon ko sa iya nga, ma'am sa sekreto, ingon siya, you have to do good while you are still young. Because when you get old, imo na siyang i-gather tanan ang goodness nga imong gi-plant sa samtang bata ka pa. So mag-good gid ta karon. So what you sow is what you reap. Exactly. So I guess ready na Ready na atong ba? mga kids. Atong mga bata? Okay. Or, wala pa. shall Ato we sa- okay. give our The third. Bible trivia question? That's right, Yes, love. okay. So while waiting. So, Atong third Bible question. Charis reads. Complete the statement. The land God gave the Israelites was following with blank. flowing. Flowing. Was flowing with blank Blank and and- blank. Ay. Ay, nindot kay ni. Listen. Milk tea. Okay, wala pa man sila. Same Nag-text. flavor. Same flavor. Milk tea. Same flavor. Honey lemon. Ayaw, sikrito. Chocolate and caramel. Okay, nag-text karon si Ma'am Lorne. Nagtanaw siya. Happy Sabat kaninyong upat diha, mga gwapo-gwapa. Thank you, Ma'am. Sa camping, may ngong gapong kagwapo. Karon gwapo gapon. Pastor and Ana, si Mrs. Ma'am Lorne. Lakapag also, I would also like to greet them. Happy Sabbath day. Okay, Yes. good AM. Panimbaya ko sa inyo, especially sa CAPS Unit 89. And also to the Pagunsan family. Pastor Sammy, Ma'am Daisy, Mimi, Sweet Samsam, and Sansan. More power sa show. And happy Sabbath. God bless you all. Panimbayasad ko sa akong mga bata nga si Jade og Linlin Abenyez. Og sa akong apo nga si Bench diha sa Maramag SDA Church, Maramag Bukidnon, gikan sa inyong papa og mama dinhi sa Nanori. And of course, I would like to greet, although belated happy birthday sa akong walay pinakapaboritong magulang. Warren Ektin, happy birthday. Happy belated. Also, si Shunette po, Shunette Faye Asoy, belated happy birthday sa inyong dua. Yes, April nagulat 8, ni Rinette. Shunette, April 9, akong kuya. Dayon, advance happy birthday sa akong mangkod po si Shepard. Next. Okay mga kaigalaan, adtong milabay nga mga simana adunay usa ka Global Youth Day nga gipahigayon sa Iligan City. Ato ning tanawon. Good day and happy Sabbath. We're here in Children's Park of Barangay San Miguel, Iligan City, together with the zealous young people of Iligan City Seventh-day Adventist Central Church to join this worldwide event, the Global Youth Day. Divided into 4 groups, these young people offers acts of kindness through medical mission and blood drive with the Adventist Medical Center, Adventist Singles Professionals, and Red Cross Iligan City. Prayer walk and health exchange with the movement of Adventist students, Adventist ministry to college and university students. Bible storytelling to children with a teen choir, and musical presentation with various Adventist youth singing groups. That's the Global Youth Day news update here in Iligan City, South Philippines. This is Richie Jane Brion. Be the sermon, live the sermon. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and CORA WAHIMAN,
Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo.